Avayekî çwarnehûme li taxê Girêbasê li senterê bajêrê dû ki 4 sal bû beşê navxwe hatibû kirêkirin belê bi gotina endameka Parlemanê Kurdistanê piştî zanyarî komkirîn li nehûmê nêkê û duyê kafîne û bêşevan li wê kafiyê qumara sîstem dê tê kirin û li qatên ser da xwînkar tê da akincî ne. دوكي تقريبا 6 بشت نافخو كريت هاتي نگرتن و اوانه بشي ايقانه بلکو بشكي دي ترجي بوما جابا هاتي كو كيچت تدا اكن جيبوينه همان آريشه هين اذن اول بتجهه گومانه بيتيفيا بدوادا چونك بوانگري بستابيتا كرينه كسر چبنما قطابي برينه جهكي كو امن و آسايشوي قطابي ات آرامی دانه بتن Li durveyekî ka ayelayên peywendîdar çi bersivek de Parlamentara Kurdistanê ji bo çareserkirina vî babetî helizbûtaniya amajebî kir ku çareserkirina wan ew e salabêt wî avayî bi kirênegirin bi xwînkaran. هیچ لوگویک یه زانکوی جمارا بشی ناوی بشی پیوه هلاوستینه که و دروی رین مایه یه هاتیه کری کرن فعلا بو مبرسفات بله بشی نافخویه ما مستا باشه بوچی لوگو پیوه نکریه بلاین امنی هینگه بو من بو جهه تبینیه من دلیوه دا جهت سرپرشتیار کو پشتی 10 روزه کاوی بابتی چاره بکن نگه درو و رایا گشتی و هندی بیدنگی و چاره بتن لی چاره سرکنانه اوه بویا کو سالا بتن ام وی بینایتی وی آواهی ناگرین بو بشین افخو دیوی گریبسته حلوشینین بس دفم بخونو که گرینگنینه بینایتی که او چای او چانینه گرینگیا قطابی بخوند کاری دفم گلکه و او مطرسیا سرجیاناوی گلکه Efavayî hîç navek û lûgwekî zankuyê û beşên wê li ser nînin û bi gotina wê parlamentarê nêzîkî 200 xwînkarên zankuyê tê de akincî ne. Hevdem avayiyekê dî jî heman kêşe heye û li parêzgeha Duhokê 6 ji sedê avayî bi kirê hatîne girtin bû beşên navxwe. Belê ji bilî wê çendê metirsî li ser giyanê xwînkaran dirûst dibît, li nêzîkî van cihên sîstemê û kafê ji ber ku gelek şevan şer tê da peyda dibin. Jar Mihemed Kursat News Duhok.